Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua María Majilia Mataletan Chipa Hankichkan Ojilegon Pregona, Nacha Karamchkanchik Ñariki, Yapatawan, Ari Marinin Chignisham Programa Lanchikwan, a través de redes sociales, plataformas digitales, Nishan Takamarik, Ojilegon Pregona. Chenaja ya Hamkuna Parikiao, Hatungari Kuikuili, Tetanisutim, Piconan Tagreke, Domingo Ramos, Aoñan. Domingo Ramos Piña Kachkanchik, Ojidekina Palaikona, Konangariki Kaiwamanga Pipas, y Entero Mundope, Cristiano Copejariki Ñaunjay Guliarjaco, y Naspa, incluso diversas actividades apacurja, con ampuncha o kai. Hatun festividad Kashanraico, Ricao, Kayakuchupipas, igual Ojilegona Peleicona, Kayakuchupipas, Karjama, participación, filigreses, nin Corigao, de parte de los filigreses. Chaita resumen tajaigo son resumen chalata imaginatas festejanco que domingo ramosta kay llaqtanchik perikiao manan watan sawanchikcho, pero no es tanto católico que ha hecho nada, sino simplemente turismo chay parte trabajar yo parte turismo quizás que evangélico con piña con gaps, pero imanancho hay ganancho ahí está kainam Apacoicor Jaricao, estas son feligreses, Richcan, Coricao, entrada de Chamiso, Cairicao, Chamiso Jaicoi, a ver, bandao. Justamente estamos pasando por una de las ferias más conocidas. Las Karin Puri Juliarjaco, las paja, Gajairik, mayordomos, Santa, Pasea Guruchcanco. Entero un caigo mangancho cope, a mí nos chataya paigo son chaya y ma pachayo que baja bacta manari coranicho. Creo que representa a los cruzados, pero ¿qué tiene que ver los cruzados con Semana Santa? No sé, Mataeca y Mayordomo con Campas. Nada tiene que ver los cruzados con la Semana Santa. Cruzado con un pachaeca chispao. Ahí está, fe, lingucho, alegría, lingucho chay, ojlegol pleicona, kaiwamanga, llaqtapi, parte piña, culiachcanco, mayordomos, y patan piña taita, taita charramos, asno chapi, silada chcanco. Charramos en Esjanco, asno chihap asno na chucha estatua en Esjancho. Marancay un parque sucre picachcan caballo manacho. Caballo jabón, taita supercillada, manam chay nacho, chica, asno, apachican, por charramos, paraguatapsina de o paraguatajenango. Es burla ya. Hasta sin paraguas, caenata, posición tariquiñaja. Después ha caído un poco de llovizna y ahora estamos
en taquejconapa, fiesta. esquinapsuyaicos. de Las Palmas. Aquí con pues es Ellos catolicismo, ese es alegría, Los miles de fieles que se han reunido. Kaiwamanga caracteriza como que hay Semana Santa. Hay vasta artesanía. Carnaval Cajamarca, Ya llegó. Carnaval Ya llegó. Protagonista Ramos a la plaza. Nawanyatak Semana Santa Wanyatak Ayacucho. Chen Arquipapas Carnaval Ninguan. Chaymanta Inti Raimi, chay, eso se cusqueño, netamente cusqueño, chay, no sapa son festividad nempe más rexisja, San Juan ñatajme que yunca, guauquilegon plegón, fiesta San Juan, guau yuncapi. San Pedro, San Juan, chay, San Pablo, cha, San Pedro, San Pablo, o chay ñatajmere que Limapi, Callaupi, Chorrillos, mano, ni Callaupi pase, no, Chorrillos, Limapi, San Pedro, ¿no? Chay, yuncapi pasa, yuncapi pasa. Y ya en la festividad con el que iba a ocurrir con Napa, todos los santos, ñatajay, Ayacucho, Navidad, eso se sabe que a nivel general, a nivel mundial, Año Nuevo, pasa Navidad, Año Nuevo, chay, me sabe que a nivel mundial. Había ocurrido una película que en América, películas jaco, chay, famoso Semana Santa o Semana Tranca, ¿no? Antes chay te corregí con la autoridad con prohibí carispa, na chay, plaza me que cacorja sinca achillana, leo total, con angachay con a sosegay karen, con chay con a tumpata menos yay karen, che punta alcalde con chay tarik total ya te prohibir orja. Semana Tranca en España me sotincha orgaco. Ya actividad con a jaleicon, ni que guamanga, pero jaleicon a paleicona. Más rimari, que no te dicen chiman ya son chiman, aunque hay producción jamorganchik, por turismo, por respeto a la filigresía católica, que hay tari que pasa chicanchi, nada chata, nega que semana antes pasa chesonchi, nada chata, que procesión con ata, que hay programa en chikpe, nispa, y chaita, cumple culiachcanchi, que ojo chalegona, pan y chaleicona. Chayna llataj mama machkay pasakucha ver kay tawachaykusonchik. No sé kay tajawariswan kunanchu maga dejaykusonchik. Kay senami man pasasonchik. Senami willawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna Senami Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú. Hallaykun kunan punchao Domingo Ramos justamente domingo 29 hasta lunes, martes, Guaira, nispanichka. Chaypaq niwachkanchik kay suyukunatas nishuta wayraykarinqa, chay suyupi kaqkuna kay wayramanta cuidakuykunaykichik nispa nillawachkanchik. Mayjin suyukunata principalmente al norte lao, Ancash, Arequipa costa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Arequipa, claro, Icantingao, o kay Surlauman, kay Arequipa, Ica, man kay Andes Lauja, Lima Manta, Janaimanga, todo más que nada puro costa, con pelecona. Ancash, costa lao. Callao, costa mic. Ica, costa. La Libertad, igual costa lao, cachcan Andes Nimpas. Lambayeque, igual Andes Nimpas, cachcan, pero costa lao. Lima, la Lima tan engiña, Lima, Callao, la misma. Chaynallataq Piura, mana kanchu kay Pitumbes. Seguramente Tumbistapas afectarenqa, chay nichkanrika o chaywansi kay nisyu polvokuna huqarikunman, costalaopi chay chaki polvo sichun paracharirqa hinaptinqa manarika wayralla purinqa, y chaykunarika uqllaykuna pallaykuna kunan punchawpaq ariki,
kay wayrachata churaykamuchkanku ya parakunata kay wayra qhatikacharunqachu imaynaya qhatikacharunqa hinaptinqa para aviakunqapas o ripuymakunqapas icha kay wayraqa mas paratachu apamuchkanpas imaynaya wawqillaykuna pallaykuna chayña tariki chaynallataq kay punupi políticamente aschata rimay aschallata wawqillaykuna achkatachu aschallata rimaykusunchik kay punupis riki subprefectota castigarullanku chikutirunku imaynanpi payriki campañata ruranman kasqa kay campaña política nisqantaya kay campaña política nisqanta ruranman kasqa kay mama Keikopa kikista fujimorista kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna entonces cada vez mejor jawariykusunchik imaynatas castigaykullasqaku chay wiraquchata qhawaychik wawpi qhasqunpa plancha wawpi sutin planchata riki rurachkan como castigo llapanta uyariykusunchik qallariyninmanta a ver kayta susikachaykachisunchik hinaspa sumaqchata centraykusunchik ahora sí anachata chaycha wakiqtawan qhawananchikpaq como usted comete esos errores, sabe hacer decepcionar a los delincuentes, a los asesinos, eso, daño a la población, usted se merece eso. Y algo más, tiene que hacer bien, para que usted se recuerde que esto se viene de mí. Ya puede pararse, señor subprefecto, y educadamente a usted le voy a pedir que se retire de acá de la plaza de nuestra plaza del sitio de Mocorismo. Como autoridad ha dado un mal ejemplo y no lo voy a permitir yo. Tal vez otras autoridades lo permiten, pero a usted, ahorita en este instante de nuestro pabellón nacional, yo no lo quisiera ver. Usted retírase educadamente, yo usted se retire, por favor. Ya, gracias. Llapa autoridadkuna apañawpaqmi peripoco nisparaq aviaykullanku por hacer campaña a favor de Fujimori. Mama Keikoman votaychik nispachiki nikuraqku puniñukuna castigaron acá ceremonia pública nisqanpi ceremonia pública waqtillaykuna mana cualquier reunión chuqa kaypi qhawachkanchik kaylawpi kachkan formakusqa a ver kay huk lawninpipas igual mama kay huk lawninpipas igual kay tukupachayninpichusmi qhawakuchkan huk lawninpi kaq a ver chaychapi mana ancha rikukunchu waqay nadachayta qhawakuchkan kayla gordo kayla wakla riku wawqillaykuna pallaykuna sayaykuspa todo hanapi wiksanpi cintura ninchikmi kawan mistipi chay riki muyuriqninpi kay churakuykusqa wijawpi mallay mama qachkasqanchinadama kichwa rimaytapas wijawpi wataykusqa wak cintawan kachkanku seguramente autoridades representativos riku wawqillaykuna pallaykuna autoridades representativos chikutiykullachkanku Fujimoristata imaynama hamanqa paypaq campañata ruwakunki anchuriku nispa viarunku pim kasqa kay subprefecto Freddy Condori Yucra castigo Rondelir nisqanta ruwanku que plena plaza San Martín kay kay mama Keiko Fujimoripa campaña rurasqanpi Macari lawpi maychay Macari kay punulaw ninkuma rimari wawqillaykuna chaymanta rimaspaqa kay Aliagamantapas rimaykusunchik Aliagakunan chay amurqa naspariki qhatinakurqaku puro carro puro camioneta
más carro carga runaqa aschalla carga. Yachanchikmi a veces carrukunapi apanakunku juntay omnibuskunapi mana omnibuskunaqa combikunaqa rirqachu puro autos, camionetas qatinakunku wamankaman chayamurqa ch'askinakunku como montunachakurunku achka suya notakun pero kaypi fotota qhawachkanchik wak estadio Wantaman pasakurqaku mana kay Ayacuchopiqa rurarqakuchu solamente puriykurqaku kay allinkunata hinaspalla siqaykurqaku Wantaman temprano avionwan chayamurqa kay Aliaga kay Ayacucho llaqtaman wawqillaykunawan pallaykuna avionwan aeropuertopi kastankuna suyarqaku igual mama Keiko Fujimoritapas suyarqaku kastankuna haynimpa suyarqaku paytañataq riki mancharichinku igual amenazaykurqaku kay tayta Aliagata hina a ver chayaramuyan nispa pero kastankuna suyaytaqa suyarqaku ichaqa mana mama Keiko chayamurqachu quizá hamurqapas hinaspa chay avionllapi kutimakurqa porque kaypi manam rikiaw suyaqninkuna huk iskaylla karqa mana llumpay achkachu mana chayamurqachu kay Ayacuchoman así que Ayacucho manan campañata ruranchu mama Keikopaq mitaq karqachu chay hatun chay huñunakuy ruray rikiaw meeting nisqa mana chay karqachu kay Aliagapaq ichaqa chaskiykunku aeropuertopi achka carroyuq kama nisunchik pero manalli achkachu rikaw si no notakun achka cada uno carroyuq kama llapa amiguchakuna mana chayllachu huklawkunamantas aparamunku portátil nisqanta chaywansi achkaman parecikurqa portátil Huancavelica lawkunaman huklawkunamantas aparamusqaku pero chaynata apamuchkaptinkupas mana hayparsqachu kay Wanta estadiopi ni gras sintéticomanpas juntanchu gras sintéticoqa riki hatun suchun taksalla yachanchik watan kay campaña ruraqkunaqa juntachinkun kay Plaza Mayor Huamangata y kay Plaza Mayor Huamangaqa riki mas hatunmi chay gras sintéticomantaqa ari Wantapi yanqaña gras sintéticokuna kachkan riki recreokuna achka wawqillaykuna pallaykuna principalmente hina kikin Wantapi y chayñataq riki principalmente waka lurikuchaman rinapi chay ñampatampi graskunaqa yanqaña kachkan chay graspi ruaykullasqaku sumaq sukupayuqraq ama parapas yaykunanpaq tiyananpaq sintético nisqanchik sutillamiki sumaq pintasqa china pisowan kachkan pero kayqa manaya riki pastuchu manaya jurachu o kayqa plastikutammi jurata hina rurarurqanku chay plastikulla y chay hawanpi kay rurarqaku kay actividadta y aschalla riki Wantaman escaparunku nispakuna riki nisqanku repudio en Huamanga escasa presencia simpatizante nispa nikurunku akañata fracasó meeting en Ayacucho pero porquistakunaqa publicaykaramunku exitoso multitudinario nispataqma bien chaynata riki wawqillaykuna pallaykuna kaykamalla kaymanta rimarisunchik asllata rimarininchikara pero yapachaykunchikta rikaw nada chata chaynata riki kay noticias internacionales nisqanta rimasunchik haynimpa rimarqanchik riki tayta Turun prohibirachin total combustiblita kay Cubaman apanankupaq manaña chayanñachu combustible yachasqanchik hina kay Maduro riki contratarqa cubanukunata como guardia personal y kunan riki Maduro kachkan preso Estados Unidospi hinallara juicio kachkan mana chay juiciopi acusayta atichkankuchu kay Nicolás Madurota mana chay kamaschalla chayaptin chay primer audienciallapi chay famoso cártel de los soles nispa riki Maduro jefe nis tukuyta Donald Trump nirqa
jefe de organización criminal nispakuna chay kamas chay primer audienciallapi chay hipótesis wichikuykururqa. Chaymantaqa abogadota contratananta prohibirurqaku mana abogadoyoqmi kanki nispa ima juicio ña mana abogado. País de la democracia, promotor de democracia, que derechos humanos promover para llaqtanpi total wawqillaykunpa total ni abogado tapas contratananta dejankuchu. Chay fichamanta miki Cubaman combustiblekuna pisi chayachkan ari chayrachinmi México chaymanta nimpa fichakuna chayrachirqa hayk'apini kachkanchik marzo tukuruchkanchik abrilman yaykuchkanchik si kay Perupi chunka tawa punchawlla yaq chawpi killalla gas ninchik mana funcionaykuptin yaq Perú sachakuy problema karurqa Cubapiqa astawanchik wawqillaykunapalaykuna Cubapiqa astawan aunque Cubaqa kay Ayacuchumantaqa mas uchuychallaya Ayacuchumantaqa nichkani porque kay Ayacuchupas mas hatuncharaq Cubamantaqa Perúqa riki machusu wawqillaykunapalaykuna y kay Ayacuchumantapas taksaniqlla Cuba islallamiki pero isla hatun islacha y chay hatun islacha kasqanrayku huk país rika huk suyo. Total prohibirachirqa hinaspa nirqa Cubaqa ñuqanchikpa ñam kanqa Cubaqa Estados ñam kanqa Cuba rindikuyña qaya nata chay runaykuchikta hukta mandamusaq nispa niykurqa Marco Rubio kasqa riki cubano Cubamanta riki warmallampi willapim ripukurqa Estados Unidosman y chay paytam kutichimusaq gobernacionaykichikpaq nispa. En total prohibirachapim Cubaman petróleo rantikuq o imapas rantikuq sancionasqa kanqa nikamurqa mana chayllachu sino mana riki petróleo kanqañachu mikunaman kanqañachu pero chay fichakunata Estados Unidospi cubano residente chay Cubaman escapakuqkuna ayllunkupa huñuykuspa mikuykunata mandamurqaku achka mikuyta huñuruspa mandamurqaku pero más gracioso chay wawqillaykunapalaykuna gracioso nini porque a ver chay cubano llaqtayuqkuna imaynam kay ayacuchanos residentes en Lima chayna nisunchik yaw cubanos residentes de Estados Unidos huñurunku llapa mikuyta hinaspa mandamunku Cubaman hinaspa Trump masta castigay Cubata masta castigay gobiernota ninku ñataq chay huk chiste mana chay asinapaq hina apoyota mandamuchkan más bien ninmankuchiki apoyota mandachkaniku amay Trump riki wakchayachichu mastaqa más bien favoreciykuya llaqtaykuta nispachik mañakunmanku masta castigay nichkankuta apoyotaqa huñuchkankuta a ver imam chayqa doble moral riki wawqillaykunapalaykuna chay ruray chaymanta chayarqañam achka kutitaña combustible kunanpas chayaykuchkanchik petrolero rusos kunan ariki chayaykuchkanña acercakuykuchkanña nichkankumi kaqay hawachkankuña seguramente chay kachkan riki chay puerto nisqan kay playamantaña hawachkanku o chay puerto mariki asuykuchkanña ña descargaykunqaña cualquier momento chay nichkanku Estados Unidos chay buque petrolerota qhichurunqachu manachu porque ninku riki wawqillaykunapalaykuna ninku o nirqaku Estados Unidosmi chay buquinta chay buque rusuta quitarunqa porque manachum chay enero, febrero chay killakunapi quitanakuy kachkarqa buque rusuta manachum chay sancionasqam kachkanki nispa quitarqaku entonces wawqillaykunapalaykuna yachanchik chaykunataqa pero kunan nichkanku como ña acercaron ña manañam atinmanñachu ñam chayanqaña chay petróleo chayanqañam nichkanku
Entonces chayaronga seguramente con una pájaro total y mayor chayaronga ña acerca y cuña ya yanapaku y canja nisparik waka Cubapeja manaya cancho kay central hidroeléctrica kay mantaro hina mana cancho wakpeja funcionan cha electricidad pas petróleo llawan motor llawan si manaya petróleo canñacho en tenga manas motores funcionan orang llañas funciona y chay petróleo antak yakuta bombeanko y chay yakuta bombeanko en orang ya captenga chay motor conapas mana sumaktañacho funcionan ni son chiquia manaña motor conapas sumaktañacho funcionan en atinja sasachaco y aquí pa serio Cuba wow que llegan para ahí con pero chaita utilizan con enemigos de Cuba, enemigos de la democracia, para con la democracia tasa defendiscango, pero yo ni chair una con ataja, chair una con ataja son enemigos de la democracia. Democracia defendis paja, que manan permiten mancucho chay sanción con ata. Cajay Cuba por culpa del comunismo, por culpa del gobierno, yarja y manta kaina wakna ni achkimpas kan ñacho nis parimanangopaqmi chaqa kan usikuchanko kan usikuchanko más rimario awqillaykuna pallaykuna más rimari chay petróleo chayronqaña tenga achkichakunqa kuchiki mana ñuqanchikqa chay comunismopa nitaq chay dictaduakunapa favor nimpichu kanchik astawanqa dejanman kay Estados Unidos ina kikin gobierno kikin makinwan problemata ruraspan llaqtanta sachakuyman apanman achay susiqa tumpaswanchik pero huko wichqarunqa huko llaqta Estados Unidos wichqarun inas prohibirachinraq en Españataq yarqaymanta cubanukuna wañuptiñata es por culpa de tu gobierno por culpa ima machayqa wawqillaykuna pallaykuna y chay ruraqkunapaq contrampi kanchik wawqillaykuna ñuqanchikqa llaqtapa favorninpim kanchik chaynallataq qayna punchaw nirqaykichik aunque hora pasasqachapiña kay Ecuadorpi Ecuadorpi chay iman pasakurqa Ecuadorpi qayninpa miki Estados Unidos alabakurqa fotokunata videokunata mandarospan kajaya narcoconata ejército estadounidense ejército ecuatoriano kuskanchaco kuspa sepichkaniku bombardeachkaniku kajaya paykuna wasinta destruirunikuña nispa kikin Donald Trump alabakurqa chay fotokun videokunata hawaspa y Donald Trump ñataq alabakuspan nirqa kay narcokuna chay terroristakuna bombardeanaykichikpaq bombata prestasaykichik misilkunata prestasaykichik mañakuychikqa hayk'atataq munankichik kay Ecuadorpi bombardeaykuniku hinaptin chay llapa narcokuna wañukuchkan chinkachkanña nispa alabakurqaku pero chiqapta puniqa mana chay narcopa wasintachu bombardeasqaku chayta nin hina canal estadounidense canal chu aswanqa periódico estadounidense pero claro canal de televisión pas chay rimasqantaqa ña publicachkankuña manañ pakayta atinkuñachu kay periódico estadounidense New York Times nisqa chay periódico miki ancha riqsisqa antiguo awqillaykuna pallaykuna paykuna seguramente investiga hamurqaku a ver ima narcokunatataq hayka narcotataq wañurachinkupi narcokunapa imantataq destruirunku nisqanta hawaspa yachaspa willasunchik nispa chayman hamurqaku riki kay Ecuadorta chay reporteros de New York Times nisqanpa riki wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakun chiqaptapuni yanqa chay Donald Trump alabakusqa yanqa wawqillaykuna pallaykuna manas narcopa wasintachu destruisqakuq astawan huk granja de vacas lecheras chaypis llapa vacakunata seperon chay bombardeaspanku vaca lecherakunataraq chay kasqa rik huk hatun granja mana taksha granjachachu
Chaynallataq chay vaca chawananku chay maquinakuna chaykunatallata fotota tomaruspani que Donald Trump mandarutin Donald Trump kaya laboratoriota destruiruniku chay narcokuna riki kay maquinakunawan drogata ruwaqku nispa alabakuspa publicasqa chaytaqa periódicokunapi kay redes socialeskunapi muy ukachakurqa chay New York Times nisqan periódico chayaron Ecuadorman tapukachakun primero vecinokunatarqa kaypitaqsi narcokuna yachan chaytataqsi destruirunku nispa manam narcoqa kanchu wakpi militarkuna destruyeron wakpiqa vaca uywanam granjam kara ninku chay llaqta runakuna Naspa vicinun llaqta masinkunapas chaymanpas chayanku chay periodistakuna chaytapas tapunku qamkuna ukupitaqsi narcokuna chaytataqsi siperunku bombardearikunku llapa localnintapas chay laboratoriokunatapas wakpim huk granjata destruyeron yaqallam ñuqaykutapas destruyeron nispa vicinunkunapas nin abogadopas a ver señor abogado abogadopas rikuramungña chay granjeropa paytapas tapunku señor abogado qamkuntatasuqnikitaqsi narcokuna manam narcochu son granjeros chaymantaq trabajadorkunapas rikuramun ñuqaykuqa llamkapakurqaniku chay granjapim kunanqa kanchu trabajo chay llapa vaca uywasqayku llapa vaca chawanayku chaykunata lliw destruyeron lliw vacakunatapas bombardeayku seperunku mikukururqaku wakiqtaq seguramente uymantay chay ruwarunkupis kunanqa trabajoykupaq kanchu y dueñotapas rikuramun dueñotapas tapunku señor qamchu narco kanki manam ñuqaqa narcochu kan yo soy empresario yo soy granjero vacaykunam kaypi kakurqa vaca chawanay kay maquinakuna karqa establoykuna karqa chaytam chay militarkuna amorospa bombardeaykapuwan chay establokunata nas vacaykunatapas liyaw seperon entonces chay aychakunata yawarkunata riki foto tomaykurqaku kaypim chaqay llapa narcopa chay yawarnin ¿Qué tal engaño que Estados Unidos? Chaynatam llamkan que Estados Unidos. Y kikin Estados Unidos mi kayna tuagna toraychik nispa yachachimun chaymi kay gobernunchikunapa chay mana allin ruraykunata ruranku llaqtanchikunapi kay fujimorismukuna chayna chay derecha bruta achorada chaykunaya wawqillaykuna inocentikunata destruinku naspañataq paykuna qhiwiykunku huchayuqmi paykunaqa nispa chaqaya kikin Nicolás Madurowan chay qhawachkanchik mana chay huchanta haypachkankuchu Ecuadorta rirunku militarkuna allintaraq chay Donald Trump alabakurunpas fotokuna videokunapas publicasqaraq karqa pero kunan New Times nisqan chay hatun periódico chayaron publicaykaramun manam chiqapta puniqa narcokunatas destruyasqaku huk granjata chay vaca lecherakunata chay establonta chay chawanankunata chay destruyuspam laboratoriotam destruyunukuni a ver chayta ruwanku awqillaykuna palaykuna imanachu chayqa kay gobiernopaq pinqay engaño prácticamente engaño awqillaykuna palaykuna y que el gobierno ecuatoriano manta qallaykuspa engañanku porque prensa gare que el público yo tengo creeros pero ahora un guaño la chingos narco con caja ya foto caja ya video mare awqillaykuna palaykuna chayñataqa kay asunto pasa kuchkan chaylara hawaspaqa mana creerqanichu pero chaymantaqa más fotos más videos rikurikaramun kay Israel pes chay cuervos nisqan chay pisqukuna riu rikuriron chay cuervokuna chay aves carroñeras ninku riki chay aya uywapa ayallanta mikukun chay wañusqata chay asnasqa chayllata mikukun chaysi kay
Tel Aviv nisqan llaqtapi kay Israelpi rikurieron bombakunapas tuqyachkan misilkunapas tuqyachkan mana chay bombakuna misilkunapas manchachinchu chay cuervos nisqankunata. Ham yaykunki kay internet redes sociales nisqankunapi chay TikTok nisqankunapi cantidad de videos wawqillaygun palaykuna kaymantaka wakiq comentaspakuna wakiq Bibliaman tupachispa wakiq profeciakunaman tupachispa wakiqa manam kayqa chayna científicokunaya manam chaychu chayqa kayqa son fenómenos naturales chay cuervokunaqa hinam riquirinku mana hinachu wawqillaykuna palaykuna mana hinachu sin cierto kay pisquchakuna kan riki migrantes nisqankuna chaymi kunan tiempo hasta wachwakunapish kay urqunchikunapi chay huchachakunapi wachan chaymantaqa riki chinkarunqataqmi chaki tiempopiqa chinkarunmi tenqa rikurin kay para tiempollapi chay huchachakunapi usya tiempopiqa chinkarun chay wayanaku chaykuna chay hatun pisqukuna maymanta ripukun wak norte laomanñata ripukunku wak norte purikunku rikaw sur norte incluso kan dibuquchakunapi videokunapi migración nispa rikininga migración de las aves norte lao kunanja ña chulluchkanña ña veranomanña yaykuchkanku primaverapi ña seguramente kachkanku porque kay diciembre paqmi paykuna yaykunku invierno nisqam chaymi chay navidad paykuna lasta ukupi festejanku chay videokuna chaykuna hawaptinchik chay navidad año nuevo paykuna lastapi kachkan ñuqanchikñataq parapi kunan paykunataq rupayman yaykuchkanku y ñuqanchikñataq riki chiriman yaykuchkanchik chayraq yaykusunchik chayraq chiriman yaykusunchik hinaptinqa bueno chayman tupachinku chay científicokuna manam chayqa chay profeciachos son migraciones pero wawqillaykuna palaykuna chay migración kaspaqa chay pisquchakunapa kan purinanpaq mana paykunaqa atisqanpichu purikun chay imaynam ñuqanchikpa riki llaqtanchikman kay Huamankamanta llaqtanchikman rin ñan chayna paykunapapas altullapi wayrallapi kapun ñannin kan paykunapa imaynata yachakunkupas taytachachiki chay sabiru chay yachayta qun yachanku mana watanchu kay Tel Aviv nisqanmanqa chay pisquchakunaqa chayan sichum rutan kanman chay migración rutan kanmi noten watanchik chayachkanmanku chaypi yachkanmanku mana pero chaywanqa niskanchik imatataq sichi qaptapuni chayqa riki algún anuncio algún willakuy riki wawqillaykuna palaykuna como cristiano tarinchik Bibliapi achka kutitam chay cuervomanta rikaw nachum Noé chaymantam chay qallarin Noé chay arkapi kaspan puntata kachaykurqa chay cuervo nisqantamiki tim kachaykuptinmiki chay purikurqa altupi mana chay arka ukuman kutiykurqachu seguramente chay arka altullampi tiyakuspan pawaspan chay como tanto runa wañuykakurqa chay ayakuna wampurqa chayta mikukuspan chaypi kawsakurqa chay cuervo chay primer historia kachka Bibliapi qawanki chay Génesis tinaptinqa cuervom kaylawan waklawan pawakachakuchkarqa hasta kay lamar hucha chakinankama nispamika nin no chay parasqan chay diluvio chakinankama nin chaymantaqa chay Elíasta qatikacharqaku tayta Diospi iñisqanrayku hina kikin reynin hina kikin gobierno persecuciónta sufrirqa hinaptin tayta Dios kamaykachirqa wak urquman wak uchkuman pasakuy nispa niykuptin chayman ripukurqa chaypis yaku sutusqa chay yakuchata tomaspan
y chay mikunanpaqñataq chay cuervo nisqankuna mikuyta apaq. Chay cuervokunaq llumpa inteligente nin wawqillaykuna mana chayqa wallpaynachu, mana chayqa patoynachu, mana chayqa yutuynachu, chay codorni ninku chay taxa pisquchakuna mana chay hinachu. Porque wallpaqa mana llumpay. Si wallpapas inteligente mana pero nishuchu. Kay cuervoqa maqta yachaysapas. Payqa sumaqtas estudian imatapas hinaspas ruran. Herramientachakunata utilizan. Chay videokuna kachkan internet, chay YouTube, chay TikTok nisqami yaykuychik cuervokunata qhawaychik chaypi. Chayqa hasta basurakunatapas huñun, chay video chiqapchu chay basura huñuyni imaynacha. Amachan kay ninatapas, nina pajarutapas amachan. Chaynallataq chay yacharachinku hinaptinqa colorchakunata akllan. Chay matemática, lógica matemática nisqanta ruran. Chaynallataq botellachapi yakuta huykuptinku mana aypanchu pikunwan hinaptin rumita juntarachin chay botellaman. Como rumi juntaron hinaptinqa yakupas riki altuman juntamun y chay yakuta toman. Incluso ñaqachalla huku video qhawachkarqani huk cuervom huk cuervotam huk runa salvarusqa hinaptinmi chay raprachan pakikurusqanta hampiruspayta kachaykurqa hinaptiñatami chay cuervo sapa temprano kutimun chay runaman hinaspansi qullqichakunata apamun, qullqita monedachakuna tarisqantas apamun. Chay wasiyuqñataq mikuychata qun, tinsi sapa punchaw apamun qullqita monedachatara tarisqanta riki chaynata qhawachkarqani. Cierto chuchay, llulla chuchay, pero chay cuervomanta chay rimay kachka. Chay cuervokunaq maqta inteligente chay herramienta nisqankunata utilizansi. Yachaysapachas chay cuervo nisqankunaqa. Chay nisqanku kay Tel Aviv nisqanmansi mana nada chayllachu, sino achkaya chay pisquchakuna huk iskaylla kami natinqa chaykunaqa purikuspanchik mikuyta purikuspan purikun niswanchiki, sino miles de cuervos nin wawqillaykuna paykuna hasta puyu hinaraqsi chayqa purikun puyu hina. Achkaqa manachu kay altunchikpipas pisquchakuna purin nada chayllam chayqa bandada. Chay puquy timpu chayamunanpaq purin pisquchakuna nadallamik manam llumpay achkasuchu kay cuervokunaqa maqtachas chayakurun chay Tel Aviv nisqan llaqtaman. Chay riki nisqanku chay anuncio ima anunciochik chayqa imaynama kayqa pasakunqa nisqanku. Incluso sichun qawasunchik chay plagas de Egipto nisqanta hinaptinqa chaypiqa mana tarisunchu cuervomanta, mana plagas de Egipto, entonces mana plagawanqa sutinchaswanchu, pero ichaqa anuncium kayqa nisqanku rikaw imatach kay willaku imatach significan nispa chaqa bombakuna tuquyachkan runakuna wañuchkan chay cuervokunata chay purikuchkan tantolla y tanto. Kay publicación hakuchkan mana chay videokuna churamuswanchu porque chay derechos de autor nisqanta mana dejawanchikchu, mientras kay pina Perú kusallamanta iso qhari normal churanchik videokunata. Paramuchkan wawqillaykuna ñaqapas tarde paraykamun kunaman sinal parakuchkan. Wayrantinraqchusu chisipas parakun malla imama paraqa parachallaqa alertan en redes y pues ña chayta qhawanchikña dejaykusunchikña kay cuervokunata. Chaynallatak riki wawqillaykuna pallaykuna hayninpa nirqaykichikña y kunansi chay más o menos complejo hinaña kachkan. Imataq chay kay puntata riki
chay tayta David pachurin Salomón rurar huk templo nisqanto ak Jerusalempi. Chay templo tami que destruirorqaku chay imperio babilónico paykuna rispa chay Nabucodonosor paykuna chay destruirorqa chay primer templo de Salomón nisqanta. Chaymantaña tariki aviarorqaku aka waklawman chay llapa runata chay llapa Israel runakunata aparorqaku. Chaymantañataqmi que kutiramurqaku hinaspa kaqlla llaqtayarqaku hinas chay templo rurarqaku. Y chay segundo templo kachkaptinmi nasikurqa Señor Jesucristo. Jesucristo nasiptinqa existirqa chay templo. Chaymantami que chay wañukuptin tawa chunka watallanman kay Roma paqwaychata chay templuta chinkarachirqa. Chaymanta punimriki waranja masnin wata waranja pichqa pachak más ya pusaq pachak hina chay templo mana existirqachu. Chaymanta kay Segunda Guerra Mundial 1940 chay challapiñamiki después del chay nazikuna chay holocausto judío nisqan chay rural chaypi wañuchirqa judíokunata tanto chaymantariki chay ripukuqkunata kikinku llaqtankupiña llaqtayachunku chay huk lawpi yachapakuptinku kayna problemakunakuna kan nispariki autorizaykuptinku kay Israelta fundaykurqaku Israel. Pero chay fundasqankumanta mana karqachu templo, mana kunankama kanchu. Chaymi chay tercer templo nisqanchu yachkanku. Imaynanpitaq mana chay templo torarunku chari hayninpa nirqaykichikña, pero ya pasunchik kayta principalmente pastorkuna chayta qhawaychik o predicadorkuna. Porque chay templopa chay Salomonpa rurasqan chayanta qhipata kutimuspa chay segundo templo rurasqanku chaypimi kunan tiyakuchkan chay mezquita Al-Hasan nisqan. Chay hatun mezquita. Ña nirqaykichikña haynin programapi imaninanta chay mezquita. Chay llapa chay musulmankunapa chay iglesianmi chaynapa tariki fácil tupachinapaq nisqaykichik. Chay iglesianpam sutin mezquita. Musulmankunapa. Sutilla chay qarik altunpi ruyrucha. Altunpi ruyrucha kan. Chay ruyruchapim tukun uk torrechapi. Chay mezquita sutilla chay sutiriqsillan chay mezquitakunaq. Chay mezquitatan llapa Israelkuna ruapanku llapa sapa llaqtapi imaynan kay Perupi sapa llaqtapi iglesia católica parquepi siempre parquepimi que iglesia católica iglesia evangélica mesaqarik atisqanku pero akunku pero católica sapa parquepimi pinchos pina parquepi Ayacucho pina parquepi catedral sutiyo Lima pina parquepi Cusco pina parquepi may llaqtapi pasa Socos pina parquepi kay mayla perisunchi chayna llamika y chayna waka musulman llaqtakunapi suk Medio Oriente África chaykunan puro musulman. Manaraq kay Israel rikurichkaptin chay Israelpi yacharqa chay musulman runakuna yacharqa manaraq chay Israel fundakuchkaptin chay musulmankuna nirqaykichikña chay fundakun ariki kimsa pachak tawa pachak Jesucristo wañukusqan qhipallaman chay musulmankuna rikurirqa entonces el año 600 aproximadamente 610 632 chaypi rikurirqa chay musulman puntataqa mana chay musulman kachkaptin chay llaqtakuna karqa nirqaykichikña pero igual yapachkanchik huk religión niyuq taytacha mamachan kakurqa rikaw igual chay Bibliata qawasun chinata rikaw chay Abrahampa timpumpi Abraham Isaac chay timpumpi taytacha mamachayuqkuna sapa llaqtakuna
Nirgaykichiña kay musulmán, en religión musulmán, religión cristiana y religión judía ayllu puralla. Primero mi que religión judía, chaymandañataqmi Jesucristo nasi karamutin judía ocupe nasimorqa naptin chaymanta Jesucristo hatikuqkunam cristianos. Kay musulmanñataqmi huk intermedio ricorerorqa. Porque chay fundarqa como religión musulmán tinaspaqa nerqaku tanto cristiano tanto judío yari kuska yachakusunchik. Imaynampi chay musulmán ricorerorqa judíokunatami hatikacharqaku chay Jesucristopa yachasqan punchawpi chay templo chay runakuna chaykuna iskapaq tam hatikacharqaku porque chaymantami chinkasqa karqa judío runakuna. Señor Jesucristo nikurqa kay judía runam chinkanqa ñuqa wañukuptin nispa nikur chay cumplikurqa y chinkarqa chaqa niskan Segunda Guerra Mundial kama nisapa llaqtaman mandasqa karqa hinatinmi kay religión musulmán rikurrirqa kay tayta Mahomawan profeta Mahoma ninku chay profeta Mahomankuman huk intermedio tanto cristiano tanto judía kuskanya huklla yachakusunchik ñuqanchik kasunchik musulmán nispa un intermedio, una religión intermedia. Mahoma kawsakuptinqa normal kawsakurqaku. Mahoma wañukun hinatin qhipanta karqariki chay liderkuna chay liderkuna riki rakinakunku peleanku chaypi riki ninku mejor ama rakinakuchus peleasunchu chay Mahoman fundaron riki una religión teocrática nisqanta chaypim chayllapa Medio Orientepi taytacha mamacha chinkarqa chaymanta riki hatiqninkuna nin amaya chinkarusunchu rakinakuykaron mejor ya huk liderta sapa llaqtapi nombraykusunchik chay líder ninchik kanqa como líder político y a la vez líder religioso. Chaynam koy Medio Orientepi musulmankuna ocupe. Por ejemplo, kay Perúpi niswanchik alcalde, manam alcalde jariki líder religioso, solamente líder político llamik. Taytakura llaqtanchikpi vinchuspi taytakura mana mitikunchu riki kay política manqa. Puro religión llamik. Mientras kay musulmanpiqa chay líder ninku es líder mana riki chaytaqa wañukunankama aklaykunku. Mana cualquiera tacho, alguien jarinta, ricao, en Aspani con cojanmi canque líder político, a la vez líder religioso. No chay ocupeja. Entonces, chingarachinco, chay, guaque taita chamamochaconata, y que con fundamento, con base de religión judía y cristiana, incluso paigona leenco, bibliata, pero mana completo tacho, sino guaquillanta, que paigona pa cajallata ya. En Aspan paykuna chay miskitakunata rikurarachinku chay miskitam kachkan kay templo Hawampi kay fotota hawachkanchik. Entonces imataq pasakuchkan kay semanata mana kayninpa rimashqaymantaqa ya sapa semana siempre cambio kachkan. Kay semanatas iskay arqueólogo nisqanta rikurunku chay miskita ukumpi. Chay mezquita ocumpim kachkan ruinas, imainan kay nariki ruinas Wari, o ruinas Machu Picchu nisunchik ya, o ruinas Sacsayhuamán, chayna. Tuhukuna machaykuna kachkan kay mezquita okum chay punta templo rurasqanku tariki chay aspispa hawarunku, pero chay sumaq pirqachawan kuralasqachaqa chay Hawampi kachkan, ukumpi chay tunel ukupi chay primer templo kachkan chay Hawampi kachkan kay musuq llaqta yasqa musuq chay mezquita nisqa allá y chay ukupis rikurunku iskay arqueólogokunata, pero qué de raro hay que arqueólogos yachasqanchina riki punta ruinakunata hawanku estudianku chayta chirwachkanku mana chaychu. Imatancha arqueólogo ruran nispas hatipanko hinaptinsi chaymanta nin chay kay lluqsiramun. Posiblemente mana chayqa arqueólogo cualquier arqueólogocho, sino
Israel llaqtapa, Israel gobiernopa contratasqan chay arqueólogokunaqa chay mezquitapa chay cimentunkunata jatiparunku. Maylawtaq chay débil kachkan, maymantataq chay facilta wichiykunman bombardeaptinku nispa chayta hawachkanmanku hinaspa chay bombata churachkanmanku chay arqueólogo tukuspalla. Investigachkanikum, analizachkanikum chay punta abuelokunapa rurasqanta nispalla, disimulaspalla bombata plantachkanmanku nin. Chay antiguo templo rika mezquita ukumpi kachkan chay ruina chay riki muyukachanku chay bombata plantaspa. Hinaspa nichkanku chichum chay arqueologokuna iskay arqueólogos chayta rurachkan nichkanku, pero mana sumaq prueba kanchu rimaylla kay, pero seguramente chay rimaqnin yanqa rimaytaq churamunmanchu. Y nichkantaq riki chaykunan chay bombata plantarunku, tin chay qunqayta Irán chay cercanta bombardeanqa, hinaptinqa chay bombakuna chay mezquita ukumpi kaq tuqyarunqa, hinaptin destruikurunqa, tumpaykunqaku naman Iránman tumpaykunqaku. Iránmi ki bombardeaykun mezquitatapas. Naspaq mezquita destruisqaña kan haynim nirqaykichikña mezquita destruisqam kayta deben chay tercer templo rikurinanpaq. Chay tercer templotaqa ruranqaku como rompecabezas armaykunqaku, mana chaypiq ni chulla clavo ni chulla martillopas tuqyanqachu, porque takanki clavota martillota tablata hinaptinqa tuqyanmiki, mana chaypiq tuqyanqa taq chaynamiki. Entonces mana ni chaypas kanqachu. Chaytaqa armaykunqa tiyaykachinqaku kaymi cimiento rumi, kaymi jatiqnin rumi, kaymi punku rumi, kaymi ventana rumi, kaymi qipan rumi, kaymi puntan rumi, kaymi chawpi rumi, pero rato challarikuronqa chay templo modernos, templos kakunqa más mejor que el templo de Salomón, mucho más mejor que el segundo templo, tiempo de Jesús, nichkanku. Entonces, ña kayta hawachkankuña ya chaqa acercamuchkaña chay profecía, porque chay anticristo kutimunanpaq existinan chay tercer templo. Y Israel piñataq nichkanku aychatawan yapachaykusunchik kay parte tukunanchik wawqillaykuna pallaykuna. Israel piñataq nichkanku kaynata. Manan paykuna primer lugar creyinkuchu riki kay Señor Jesucristopi. Justamente kay mas orapi mayna kayllapi hawasunchik. Manam creyinkuchu paykuna Señor Jesucristopi. Chaymi ki mana creispanku wañurachirqaku Señor Jesucristo chakatarqaku. Y imata ninku paykuna nin Señor Jesucristo hamun hinaspaqa kay Israel llaqtatam hatunyachinqa, wiñachinqa, políticamente, económicamente, hinaspan gobernanja, pacificanqa kay Israel hinaspan gobernawasunchik, chaymi chay chihap Cristoqa. Mientras chay Señor Jesucristo nisqankuqa hamurun hinaspa wañurun, chinkarun may gobernawanchikchu, may pacificawanchikchu. Hamuruptin chay qhipallanta chaqaya templonchikta destruirunku. Manam chayqa chiqap Jesucristuchu ninku. Pero kachkantaqma chiqap judíokuna Jesucristopi kriyiq, pero paykunas sunqullankupi hatallinku ari chayqa chiqap Jesucristom nispa kachkantaqsa. Pero wak Israelpiqa prohibido paykunaqa kriyinku chay antiguo testamentolla mana chay musuq testamentopi kriyinkuchu. O paykunapa Biblianqa chay Pentateuco tajariki chay Antiguo Testamento inchik chaylla rikuwawqillaykuna pallaykuna. Kunankamapas mana creyinkuchu chay suyachkanku kunankama Cristota chay paykuna ninku Cristoqa pipas kanmanmi. Hampas ñuqapas pipas, pero kanan primer lugar sangre judía, judío yawarniyuq kanan. Y segundo lugar, mana judío yawarllachu, descendiente directo de David,
y José. Chay kanan David y José. David karjariki mana José pamirayninchu aswanja pi pamirayninmi karqa Judá o Jacob mana Judachu. Judá es mana Jacob sino Judá. Jacob jariki taytan. Arinta nimachkan yagal pantachka sanchi. Judá. Chay Judá mi que Jacob pachurin. Los 12 tribus de Israel. Judá también Israel van tikrarorga Señor Jesucristo, Taitan Jehová mana Señor Jesucristo, Taitan Jehová tikrarorga sutenta hamgakan que kunan mantaga Israel yam nispa. Imainampi paisere que ángel wan peleas tukuytuta yakupi ninchu. Amana yakuta chimpachkatin nin. Chay pere que tukuytuta peleas jako achillaron. No tiene que ya con mantaja Israel yam sutiki punta taja Judá mana Judá chino Jacob sutiki carga pero con Joshua runa con pelearon que nos ganaron que con manta Israel chayarik Israel suti y pai pacha churinguna takara chunka iskaenio chay chunka iskaenio manta mi que chay huknin Judá, Judá manta miramorga, judíos, kunangama judíos, iskay tribulia ñarike judío ocupe, mientras wakak tribu kunañataq chinkasqa kunangama kachka, entero mundo quizá huk puncho chayman trimaswanchik. Ten paykuna suyachkanku paykunapa miraynin kutimunanta, kay Israel ta gobernananta. Y pero wakik tupachejkunaq kay Biblia hawajkuna nichkanku riki. Entonces maypitaq chay anticristo rikurimunqa kay Israelpi, porque kay Israel runam suyachkan huk Cristota. Entonces cualquier runa, ateniq runa, incluso nichkanku kay Donald Trump masanmi chaytapas qaynim nirqaykichik. Donald Trump masanmi kachkan huk runa chay judío paytam nichkanku payqa chay David pa miraynin manta hamuq runam paymi chay anticristo nichkanku. Pero ñuqanchik ninchik anticristo nispaqa porque imanentach anticristo riki Cristo pa contrampe rikurimuq. Si judío runakuna kunan Cristo pa contrampe rikurimuq, imaynampi nichkaykichik judío kachkan kunan Cristo pa contrampe kaqaya kay willakuy wawqillaykuna pallaykuna. Kunan yachasqanchik hina Domingo Ramos. Chamanacho, Domingo Ramos. Como Domingo Ramos, wak Israel pipas kachkanmi iglesias católicas. Existen mi kay Medio Oriente pipas Israel pikam iglesia católica. Cha iglesia católica pis kunan Cardenal Domingo Ramos Casjanta, Cardenal Pierre Baptista Pisaballa chay suteo kasqa, paiseri que dirigen kay Iglesia del Santo Sepulcro nisqanta, hinatin kunan chaqaya prohibironko policía ring hinaspa niron Iglesia Católica manan kay Domingo Ramos trabajchichu, aquí somos judíos, no somos cristianos. Ajá, ese es pues anticristo, porque Cristo pa contrampe. Anticristo chajare que Cristo pa contrampe kagmicha anticristo. Chagay con anticristianismo y na judío ocupericurimuchka. Mana chulalla ronacho porque Biblia perniscan chulalla ronam atiza paricurimun nispatagmiki. Entonces paikuna chay ronata suyachkanku, pero niskanchi imaninanchi anticristo Cristo pa contrampe kagnispa. Entonces policía chaga herieron en la iglesia católica que Santo iglesia católica que Santo Imansham cara Santo Sepulcro eso tentapas te gracias Jane Santo Sepulcro nishampe ni que festeja esta monarca que Domingo Ramos nishanta misata seguramente
kay Ayacuchopi kay imano qallarinimpi qawarich kanchik procesionkunata chaynata rik Domingo Ramos festejayta munarqa en honor a Cristo prohibironku. Chaytas ahí mismo ya que willanku incluso niskanku rika es escándalo imayna machaytaqa judíokuna prohíbenqaqa policíakunata mandayku riki kay tayta Netanyahu a la iglesia católica. Porque católicoqa kachkanmi Israelpi, kachkanmi Palestinapi, kachkanmi Jordaniapi, kachkanmi Chipre nisqanpi, chay llaqtakunapi kachkan iglesia católica. A pesar que chay llaqtakuna Israelman rimaspaqa judía llaqta, chay religión Israel, religión judía nisqanwan, y kay Jordania, Chipre, Palestina paykunataqmi mayor parte kanku musulmán. Pero chay ukupipas kachkanma católica, pero mana católica llachu kachkantaqma evangélica pas. Evangélica ñataqmi pakan chayari. Yasqanchina kay Perúpi pone pas. Yaqa pakan hinallami iglesia católica que principal plaza pipas. Iglesia evangélica qari chay chapimi que pipas alpata donaik o ranticharongo chay chapimi pakan chaya manami que maypita rikunchi iglesia evangelicata may llaqtapipas plaza principal pi tiyasqanta. Kaytaqa kanchik huk iskay. Estados Unidos pisaqa exacto, pero mana iglesia evangélicachu Estados Unidos pega es iglesia protestante. Pero ¿qué diferencia entre iglesia evangélica protestante? ¿Qué kingomi que ninko? Yo soy evangélico. Chay evangélico. Yo soy pentecostal. Chay pentecostal. Protestante con ella tagmiki. Kay iglesia católica man taraki kurjako. Y un grupo llamadas iglesias reformadas. Majingona chay, iglesia luterana, principalmente, chaymanta los calvinistas, y chay o los bautistas, calvinistas, chay konam chay. Iglesias protestantes, iglesia católica contra protestajona. Por ejemplo, que iglesias protestantes manam evangélico cani nincucho. Yo soy cristiano ningún paikuna. Evangélico, yo soy evangélico porque yo creo en el evangelio de Jesucristo. Un día había que discutir de todas esas cosas en este programa, pero con Israel picha hay problema que hashayan tan gabachkanchi. Chahaya ari que hay procesión canan casja que hay iglesia Santo Sepulcro nisgan que Israel pichaita prohibero blanco. Y justamente con Enrique a nivel mundial que Huamanga Pipas celebración cae con Domingo Ramos achcalaña sepo y ronapas che procesión pe y con prohiberachinko a ver chay imaninquita Cristo pa contrampe me cachcanco y chamanacho pero mana chay wancho que judío con atarique a ese son anticristiano, por lo tanto, manam cristiano, manam chaytach, manam paigonata chigninan chikpachtacho. Ellos son padre del cristianismo, quieras o no quieras. La religión judía, el israelí, es padre del cristianismo. Paiko, gracias Paikon existitingmi, Jesucristo Paikona ocupenasi camorga y gracias Paikona existitingmi que hay salvación chayamo Paikona antakama. Así que le respetamos, le damos sus honores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ñoganchi nichkanchitama como Paikona chayta más tarik wiñachinko ñoqallanchimi kanchi ya los musulmanes, los cristianos
ñuqanchikman miraqñan paykunaqa ninkutaqchika qharillañatachkanku rikuwawqllaykunaqa pallaykuna. Chaqa Italia, Francia paykuna ninku imaynama kay Israelpiqa kay Jerusalenpiqa prohibinqakuqa chay Domingo Ramoskuna ruwakunataqa presidente francés Emmanuel Macron paypas nin manan chayqa allinchu imaynama chay kay misakuna chay procesión de Domingo Ramos chaykuna ruwanataqa prohibinqakuqa nispa nimunku y chaymanta justamente tayta Papa riki Papa León XIV rimarin chay guerra ruwaqkunaqa manam riki Diospa uyarisqanchu. Bueno, paypa rimaynin chayqa como líder de la Iglesia Católica chayta rimakun riki. Manam Dios uyarinchu. Quizá uyarinpas manapas chaytaq tayta Dios yachan. Mana uyarispaqa quizá uyarinpas pero mana favorecinapaqchu sino o quizás bueno tayta ñachi yachan chay partetaqa mana chay pedicapichu kachkanchik simplemente kaykunan pasakurun nispalla willachkaykichik. Bien, wawqillaykuna pallaykuna son 9:15 mamallay mama entonces apurachaykusunchik kay último parte tukupachaykunapaq pero kachkan achkas hora. Irán riki wawqillaykuna pallaykuna nin Donald Trump primero nin kay chunka pichqanmi condicionkuna Iránpaq Irán renuncianayki chay armaykikunata entreganayki chay Estrecho Hormuzta kichanayki nispa riki achkata nikurun hinaspataq chay ayatolakunam dejananña kay ñuqam churanay musuq chay jefe máximokunata nispa pero Iránñataq kutichikun mana ñuqaykupapas kachkanmi pichqa manam chay qampa nisqaykitaqa aceptanikuchu ñuqayku nisqaniku kayta pichqachallata nin mana chunka pichqayuqtachu mientras Israel pa Estados Unidos pañataq chunka pichqa Iránpaqa pichqachalla Iránqa imanintaq chay ataque o sea chay guerra ruwawayniku chay Israel bombakuna mandamaniku Estados Unidos bombakuna mandamaniku chay tukuchun paqwaychataña amaña mas kachunñachu nin chaynallataq prometichunku firmachunku paykuna sutinkuwan amaña mas kayna qunqaychallamanta atakawanankupak porque manam ñuqaykuchu kay ataquitaqa qallarqaniku paykunam qallaykurqa ñuqaykuqa kutillam kutichikuchkaniku nin chaynataq kimsa kaqpiñataq nin kay misilkunata mandamuspam paqwaychata riqsaschakuyman churarullawanku yarqayman edificiokuna wichiku chaypa sutin compensación de guerra pagachunku paykuna hayk'atam destruyerapuwanku y chay destruyisqankuta riki chaninchayka pusaqku imaynam kay chakrapipas dañukurun uywanchik dañukurun atinqarik dueñonqa chaninchaykuwanchik kayna chanintam dañukurun por lo tanto kaynata pagawanayki chaninchayka pusaqku chaytam pagawananku chaynataq tawa kaqpiñataq nin ñuqayku kaniku país soberano chaynaqa imapas rimasqayku rurasqayku imapas pinsasqayku imapas ruray munasqayku kachun riki respetasqa amallapipas imatam chaynataqa kaynam kananqa Estados Unidos riki nishqa kaynan kananqa waqnan kananqa mana chaykunaqa niriki chaynataq nin chay Estrecho Hormuzmanta chay Estrecho Hormuz makiykupi kachun ñuqayku controlasaqku makiykupi kachun nispa y chaytañataq mana Estados Unidos aceptanchu chaypi kunanqa cada uno propuestanta presentakuykunku hinaspa chay rimaypiña kachkanku Estados Unidos Donald Trump ñataqmi imata nin manam Iránqa riqapakuachkanñam hasta líder supremuykuña kay nispam nillawanku ñuqañataq riki mana aceptanichu nispaku Donald Trump allintam llullachakun wawqillaykuna pallaykuna allintam llullachakun Donald Trump pertenece justamente no a la iglesia evangélica sino a la iglesia protestante pertenece Donald Trump chayñataq kaqaya kay alcalde israelí justamente qaynipakuna nirqaykichik destruyinakuchkanku maqtachata nispa kay alcalde de Israel alcalde Mar Galiot nin de Galilea
pairiki Oaxaca con la prensa tapuyukuptin manam kainata publicankuchu chayra primera vez publicaron porque Israel mi que pakachkan hayka colegiota destruyeron hayka runata wañun hayka edificio tachinkan wañun destruykunchu imaynam chay pasakun mana pakachkan riki naspan destruytimpas nichkan manam destruyenchu ari chayramunmi bomba manam hawkachaykas pero fotokuna videokunaqa kachkanman mana chaykunata churayta atinchikchu awqillaywan playkuna videokunata mancharikuypaqkunam kachkan porque chayqa nishkayki derechos de autor nishqanwanmiki cortarwashunchik pero mana paykuna munanchu kaykuna publicanata pero igual kay partichaqa riki ña publicación entonces Oaxacaykuspa kay alcalde de Galilea de Margaliot nishqan chay llaqtapi kaq riki Oaxaspa nikun paguaymi destruiruanku paguaymi destruisqa kachkaniku lleucha edificiokuna wasikuna runa wañun wawqillaywan palaykuna edificiokuna destruido wasikuna destruido uywakuna manas paykuna yachanku hawkayaypichu abuelokuna nisunchik porque abuelokunaña kachkanku chay año de violencia políticapi kaqkuna si na chaypi sasamiki karqa kawsay kay wamangallapipas bomba tuqaykuptinqa pakakachanañam kaq kuchi bombakuna tuqyaq manchakuywanmiki yachaq kanchik a ver kunan chayta tupachisunchik Israelwan bomba tuqyakus cualquier momento altumanta misil chayaykamun mamallay mama wasiymanñapas pipamanra maymanra qhawachkaptiki bomba wichin tuqyan total destrucción, amenaza constante, manam allin mikuypas kanchu, manam allin puñuypas kanchu, nin kay tayta alcalde de Israel, wawqillaykuna pallaykuna. Kay canal de televisión israelí, canal 14 pilluqsiramos, seguramente kay tayta alcaldita chay rimasqanmanta gobierno imatapas ninqaku. Jarjo imachingakupas o sancionangaku imatapas ningaku porque está prohibido ley punim nichkan ley Israel prohigamunku prohibido pero prohibido kachkaptimbas gagaya Oaxacuspansi publicaykaram mana chayllachu justo chaymanta rimaspa rika chay destrucción manta rimaspa Iranmi ichaqa wawqillaykuna pallaykuna publicaykaramun kaynata nispa a ver kaypi kachkarqa Iranpa publicamos kaychus aha kagaya kaychata yapaykusunchik Iranmi isusqa chiqapcharamunña wawqillaykuna pallaykuna imata kaqayariki kay presidente de Media Luna Roja presidente Irán nisonchik llama Media Luna Roja nisonchik presidente de Media Luna Roja de Irán, Pir Hossein Coliban Pairiki Nin. Kay guerrapim Israel, Estados Unidos, kaina daño taroaroranku nispa. 92.665 inmuebles civiles destruidos. 92.666, casi 93.000 edificios o casas, inmuebles destruidos. Ahí está. 71.000 viviendas destruidos. 20.000 locales comerciales. El local comercial nispan tiendas, mercados, galerías, supermercados, etcétera, etcétera. 20.000 locales comerciales destruidos. Chaynallata kay ONG Rana Nishan con sede en Estados Unidos. Paykunapas publicaykaramunta. Estados Unidos pa ONG amana kay jariki Irán particho pero igual aceptar imata publicaykaramun
kay iskay chunka tawa punchawpi, iskay chunka tawa punchawña pasamos, aunque kunanwanqa masña, ya estamos ya kimsa chunkaman, pero chay iskay chunka tawa punchawpi qayninpa kay publicación karqa 3.668 fallecidos. Chayna runas wañun kay Iránpi awqillaykunapa kay según ONG estadounidense, chay ONG estadounidense kachkanhina kay Iránpi paykuna chayta publicaykarqan. 3.268 personas fallecidos. La mitad civiles. La mitad militares. Chay wañuqkunapi chiki kachkan chay primer líder ninkumanta qallaykuspa, chay Ali Khamenei. 1.443 civiles fallecidos. Chay llapachanña 3.268 muertos. Chaynan chay guerra. Manam justamente kay publicación suyachkaran seguramente Israel pas publicaykaramon qari kay tariki denunciakuchkan nina autoridad ninku kaynatam kay imaynama firma paz niwasunqa chay sayachiwachunku tanto edificio haykapa chaninta sapa edificio sapa vivienda mana sayachiyta munanqaku chinatinqa chay cantidadtataq chiki bombardeaykusaqku nispa nichkanku kay Irán runakuna. Israel pipas ina chaynataq chikachkan destrucciónqa. Chaqaya alcalde de Israel rimachkan rikaw de Galilea Alta, porque imagino que Huamangapi alcalde de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, chayna distritukuna cerca chaya rikaw. Payrikenin wajarispa total destrucción mana ni puñuytapas tarinikuchu puñuchkaptiykupas qaparikaykamun ukuchawasi bombamanta ayqikachakuy mikuchkaptikipas wajakaykamun sirena bomba mamukuchkan mallay mama ukuchawasi trabajachkaptikipas wajakaykamun chay sirena bomba mamukuchkan ima vidapi yachakuniku mana kayqa vidachu nispa nin y kayta mana Israel publicanchu Estados Unidos publican Irán tam destruyishkancha paykuna venceuchkanchiña venceuchkanchi Irán Israel taqa manam ancha imanawanchikchu ari huk iskay bombacha chayaramun Irán alabakun nantam portaavionninta destruyinchik manam portaavionninta destruyinchu sino que fallam karon hinam falla Irán nikoron avionnintam destruyirunchik manam avionninchik hinam fallan riki chaqaya avionkuna huklawkunapis wichikuchkan chayman fallash kikillanman wichikuyku ay a ver chaqaya chayta rimanchik a ver chaymantañataq kaypi rimasunchik drum niriki ñam Irán ruygapayawachkanña ñam dismarunchikña justamente dismarunchik nichkanqa kay willakuykachkan más de 3.000 fallecidos ñam dismarunchik natinmi ña Iránqa ruygakachakuchkanña ñam ejércitonpas tukuruchkanña jefinkunapas liwñam tukuruchkanña taymi ruygapayawachkanña ñuqallaña mana aceptachkaniraqchu porque paykuna ya rindichakuykuchun kikillankumanta nispa nichkan riki pallaykuna kay destrucción Fuerza Aérea de Israel confirma ataque contra instalación nuclear iraní kaytam qayninpa rimachkarqanchikña chay ataque nuclear karonqa natenqa destrucción hamukunqa natenqa kay Irán kutichikuspan seguramente más de esto kay semanata qayna punchaw riki sabadoña Viernista chaylar atacaron seguramente Conan o Pajarin kutichikurqa riki kutichikunqa nisonchik manaraq kutichikurqaraqchu chayraq kutichikunqa kay Israel tariki kay Irán mana Israelatachu sino vecino llaqtakunatapas
Chayata niwachkanchikta kay Hutis nisqanpas yaykurunñas guerraman kay semanata. Hutis riki primer bombata kachaykun kay Israelman. Chay misilkunata ya. Hinaspa hayna punchawpas yapapaykun segundo ola de misiles. Kunan sábado, hayna punch sábado, kunan domingo. Chay Hutis nisqankunapas yaykuykunña kay guerraman. Chayta ninku miti cuchara nispachu. Ya metieron su cuchara los Hutis. Enatenqa waykachkankuña kay Israel tapas. Hutikuna kay Yemenmanta. Iranñataqa waklawmanta. Arabia Saudí urachanpim kachkan chay Yemen chaypim chay Hutis. Grupo separatista nisqan kanku riki movimiento rebelde Huti nisqan chayna sutiyuq paykuna. Entonces nimpa bombardeaykun sábado tapas kaqlla kutipaykunku sábadopa iskay kutitaña. Mana chayllachu kay tukunanchikpaq kayta isuseqa ari nirunña kikin Donald Trump. Chay hukninkunataqa manam nichkarqa nigakuchkarqa pero Donald Trump riki chayraq ari nirun. Donald Trump se nin riki kay US General Ford nisqan chay hatun portaavionista kaylawmanta waklawmanta chunka qanchis qhawaqmanta tanto misil tanto dron chaykunam atacaron. Ñakaytam salvarunku llapa ejércitunchik wañuymanta. Chunka qanchis qhawaqmanta, o sea, chunka qanchis qhawaqmanta ninanqa chunka qanchis hanamanta, uramanta, kaylawmanta, waklawmanta waykaykullarqaku riki yaqa. Imaynam aychata llapa chuspi waykan manchachipikipas kaylawninta waklawninta chaykamunqa ichamanachu. Aycha nakaqjun yachankichik. Chaynaqa hayna puncha waykarusqaku kay portaaviones General Ford nisqanta. Chayta Donald Trump aceptarunña chayqa ima ninkun kaytaqa informe oficial ninkun chayna documentukunataqa. Informe oficial nisqanta Donald Trump kikin nikurun chunka qhawaqmantam, o sea, 17 direcciones nisunchik Misteri Maypi. Chaynamantam kaylawmanta, waklawmanta, kaylawmantam waykarullan chay portaavionninchikta. Chawpituta mana punchawchu, tuta. Hinaspas atacarullan kay portaaviones General Force nisqanta. Chay nichkan según informe oficial iskay herido leve varios marineros chay husnita akurullaspan jejipan. Chaynataq ninriki kay General Force chaysi kay Split Croacia nisqanpi kunan tarikuchkan. Haninparaq nirqanchik kay General Ford atacarunmi nispa, pero kunan aparunku chay buquita chay portaavionkunaqa manas undikunchu. Ña aparunku chay Croacia lawmanña, Split llaqtaman, chaypis allichachkanku, chaypi mantenimiento, reparación, chayraq aceptaron. Hayninpa nirqanchik chay General Ford chay portaavionninkuta destruirunku, chay kaylawmanta atacaspa mana destruirun totaltachu, sino chay altumpi chay helicóptero, chay torrinkunata, chaykunata chiki bombardeaykapurqaku, chay pista aterrizaje chaykunata tuquparapunku. Chaytam Donald Trump mana aceptarachu, manam chayqa hawkam kachkan portaavionninchiknis, pero kunanqa aparunku kay Croacia nisqanmansi, chaypiñas allichachkanku kay portaavionta. Chayraq Donald Trump ari nirun. Entonces kay punta willakuykunaq chiqapcharqa mana chayllachu. Chay altun pawaq urpichatapas chay especial urpicha mana kayqa dronchu, mana chayqa misilchu. Chaypaqa sutin
Centinela imanean centinela karikao vigilante ninchi kay la opeja centinela kariki cuidado ima tarikurus paps ay miswilayko hamukuchkanmi manachu kay teruku tiempo pi kay pero pips karqa centinela chikuna chay torrichakuna pina temi que chay teruku pi rikuriykamun tiempos hamukuchkanmi pa runarik ay pakako ese centinela chay centinela sik alto llamant jawas paniki fotokunata videokunata jorjo como especial que chay paja kan alto ya peri que mana chay tia mucho alto ya pues muy kachakon naspan chay combustible tapas huk avión las apan inas pasin alto ya pe churan juntachin chay avión grifo nishan chay avión grifo llawan chay alto ya pichay tas wichi garachipunku chay centinela E3 nishanta mana chayllachu chayñataq kay Arabia Saudí nisqanpipas chaqaya base aérea estadounidense nisqantapas atacarapunku inas destruirapunku chay avión ningunata chaynan chay guerra miskikuchkan wawqillaykuna palaykuna tukupananchikpaq haynipa nirqanchikña y hayna punchawpi nirqanchikataq que Estados Unidos kikin Donald Trump nirqaña mandaykusunchikmi achka militarkunata hinaspam chakiwanña manam altullantaq atinchikchu ñamri que huk iskayllaña ayqikachachkanku chaytariki pampantaña chay militarninchik rispariki liberastin llaqtan avanzanqaku hasta chay hatun llaqtankukama chaypimriki chay presidentinkuta chay llapa liderninkunata riki vencerosunchik y chiqaptapuni chayta rurarqaku kay semanata Estados Unidos tropanta descargaykusqa kay huk islapi chay isla riki kachkan kay Irán cercanpi chaypi riki base militar estadounidense rurayta munasqaku y chaytaq kachkan huk refinería de petróleo iraní cerca wak refinería anta quitados chaypi dueñaykurusunchik porque chay refinería anta kikinpataq manami que misilninwan atacarunqachu nisqaku chaytas kay Irankuna musharusqa waqay sutilla tiyamuchkanña enaspansi puntarunku enaspas chay refineriapi kaypi wakpi liw pakakuspa suyarusqaku ejército de Estados Unidos chayaron enaptinqa kaylawmanta waklawmanta bala pam nasa liw seperqarinku chaymantaqa ambulanciaña kaylawan waklaman corrikachakun llapa heridokunata llapa wañusqakunata chay soldados estadounidenses qhipikachakuypi piñata imaynata rurasqaku kay soldados o ejército estadounidense altullanta risqa naspansi como chay película hinaraq rik películakuna perinko chay servicios especiales kunaqa altullan paracaídas wichin altullamanta wichimusqaku wakiqninñata chay bukiwan rirqaku wakiqninñata altullamanta chay altumanta wichiqta chay suyarusqaku primero taq chay bukiwan riqkunataqa remataykunku porque imata pinsarqaku altumanta chay aspanchiriki chay guardiankuna vigilantekuna chay sipiykarpan dueñarunchik kikillanpataqa manami que destruinqachu chaymanta manejasunchik kay ejércitonchikta nispas pinsasqaku pero kay ejército iraní chaypi imaynatay chay yacharurqa hinaspa puntaruspa chaypi pakakurusqaku chaysh altumanta paracaidamanta llapa ejército wichimun paramun riki huk mana chunkallachu sino pachakninpi waranqanpi wawqillaykuna pallaykuna waranqanpis altumanta parakamusqa chay pararamuspañata chik wakiqkunañata chay lanchawan riki tariparqaku chay taripaqta chaqay wawqillaykuna pallaykuna chay altumanta paramuqkunata lliw chay iranikuna suyaron hinaspas lliw seperon chaqaya kayta hina kikin portavoz de cuartel general de Catam
al Abia Ebrahim Solgarenin. Enfrentamiento entre ejército de Estados Unidos y ejército iraní. Chay instalaciones Dubai, chay cercan con amanme chayar hakay ataque nin. Enatin si chaype achkata wañurachinko militar konato wakektas preso taperonko wakekse herido kakuchkan. Rato chaya chay ataque kaykoron bala tohyakacharin han perdido la guerra chay combate nisqancha mana guerra atak perden koracho. Combate nisqanta perdero llango está. Irán kakaype nisqanrikao. Irán advierte humillante captura de soldados estadounidenses. Irán ejecuta emboscada de soldados estadounidenses y capturan chay Kharj Nishan Laupi. Y justamente que con Anjawashan Chikpairi Kenin y puntatas nera con en Estados Unidos jamu chiño hay con listo chalam soyachkai con ispa y con ampas chay haperunku destruyen con aspa ningrik allí en Estados Unidos tropa jamu chik más ta jamu chik ya pa la marjocha pichallo am yar jaimanta kachkan chay que alimento rinkichik van a ser alimentos de tiburones del Golfo Pérsico. Nispanin kai portavoz Ebrahim Solgari general de Katam Albia Ebrahim Solgari. Así que ya el primer intento de ocupación, primer intento de ocupación de territorio iraní fracasaron. Yo wakir taperonko preso, wakirta wañurachinko, wakir herido kakuchka. Yanta tinañas chay llapa soldado estadounidense patanaykos pa astanko chay wañusakunata. Estados Unidos man apakoychik ayaykichik ta ningacho chay chaypichu montoykos pa pamparongako. No sé chaytaja manaña rikao. Eso ya son ya parte de la guerra. Chayta jamana en detalle tu llamo quizá huilla camongaps alabaconango pao. Bueno, kay camarico aujile con pelegon kay programa llanchi conan totapaj. Alintaro hay con kay programata wakechik abore con gichika profesia con chay con mantari masja. Pero chaynam kachkan kay guerra masta avanzachkan. Y wakirñata que redes sociales peri que atisrango tali machkanko, wakir dirjampe wakir hatikran pachakonata, wakir oraisengan pakonata, wakir biblia man topachis patukoy ñama, tukoy tam hawachkan chikaga pisco konata saber waranganti, pisco chakonapas chay cuervo niskan chayaroyan. Y más seña chay. Porque chay pisco chakuna mantaja chay manachu pandemia tiempo chay mantaja abarganchi chay antena 5G chay kuna chay wañuchkan chay oro chakuna muyuspa wañuchkan chay kuna taps hawanchi ima señas kuna chay muyuspa wañuychi kay wañuykuna chiki significa. Bueno, chay kunata dejasunchik chay hawaj kunaman ñaya chay kunata wakaj kankuriki especialista kayna tam significan kay ninan wakninanmi chay anja kaypega simplemente willamuch kaykichik kaykunan wakunan pasakuchkan nispa kaynata waknatam ninku nispa chayllatam ñuqa chayachimuch kaykichik huknin kaynata huknin waknata igualmanta tupachispa mana mayjin man sayapakuspa manatami Estados Unidos man sayapakuswanchu manatami Irán man sayapakuswanchu igualmanta riki rimachkanchik manatami Israel man sayapakunchiktaqchu si bien cierto Israel padre de la religión tanto judía como cristiana y tanto musulmán
chaymantas niraykichik ña chay kimsan religión formaron kuña huk religión mundialta. Más bien chay religión imaynanpiya tumpa susigasqa kachkan. Ñuqamantaqa pensarqani mira imamunqañacha chaypi wakpiña rikurinqa nispa quizá pakanlla disimulawlla mirachamuchkanpas imaynaya. Chaykunata riki manaraq tarichkanchikraqchu, Tayruspaq kamas willamusqaykichik riki wawqichaykuna panchaykuna. Ripukullan. Rimarininchi. Punchawpa Mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.